Kirkhot Jingiakhih Students Union Delhi Unit kila Shimenta ban ai Kyrshan ki Samla pule ki bala penlong ke Jingiakhih Jantar Mantar New Delhi halor ke jinglat tu ke jingkali NEET exam. Haba ai jingkren kawai ni Kirkhot Jingiakhih Delhi Unit kala ong kum ki Samla ki ai Kyrshan ke bapura ye ke Jingiakhih ki Samla pule na ke benta ban yada ye ke pule puthi bat ban kente wi ki khana school bat Samla pule. Kumta na kaliang jong kaseng kasngodon kam ban mi syakmat ban ai ke Kyrshan khnang ba ka puli puthi ha kari kan kil bat ha ka juk Khubor kila kerpat ke sarkar India ban sngap ye ke jingdawa jong ki Samla puli na kaliang jong ka KSU ngawan hande begini ke khna banja Kyrshan ye ka protest ka baladon bat paksai ke protest menta jong ki khna Samla puli baladon kumba shibnai ye Teo kum kaseng hi ko wei na noram jong kaseng kadi banyadai ka pule puthi balban penkiu ki khana Samla kum ta ngas ngau kalong ka bakong san bat ka badan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest balbangin Kyrshan kini khana khnam bakan wayalami ka jingpha ka pule ka puthi na banta ka ri barok wei. Students, I would like to say that this situation is really distressing. Education should be a fundamental right of every child, of every citizen of India, and that is not the case right now. And I hope that the government will not turn back on the students and will do something for them. Yeah, thank you. We are here standing in solidarity with the student protesters at Jantar today. In a democracy, it is a fundamental right to protest peacefully. So today we are here not just to disagree, but also to save democracy, because it is our right to speak, to listen and to be heard. We also condemn the Delhi police brutality on the students here in Jantar yesterday. Mengikut KSU mong ya wan lang wan yung slok tilang magkung ki magka cockroach Jantar party bat iba so namang chok mo ibala sa sangan ha pangniha Delhi kumba la jan shibnai in emerging students ni kuntang ya wan lang ning ya initiative mitli ki bat ni amno ta government kan sarkar kan sakap moy ki jing dawa jing ba katlo ka la kai ki ani ka jing puli jing mo haba ka pista ka job ya ka jing start mo ta kaning ya pan. तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग यहाँ रुकेंगे? क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जोर से बोलिए। आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे? तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इस देश के इतने बड़े एजुकेशनिस्ट ने, इस देश के इतने बड़े साइंटिस्ट ने अपनी जान दांव पे लगा दी, 25 दिन तक भूखा था इंसान। इनमें से कोई मुझे देखने तक नहीं आया, हम कैसे भूल जाए? उसको चोरों की तरह, क्रिमिनल्स की तरह यहाँ से किडनैप करके लेकर गए, कैसे भूल सकते हैं हम वो सब?